Yes, alright, reka nizere ko meze neza, reka nizere ko muri amahoro. Abantu badama kudukurikirana umunsi kundi wahisemo kujya dukurikirana amakuru ya siporo aciye atandukanye. Uyu munsi turi ku myitozo y'ikipe ya Sport mu Nzove. Ariko nongere imbaye ikaze abantu bari mu majyepfo amajyaruguru asarazuba uburengero bwaryo mwese ndabasoje cyane mu majyi ya Kigali sinabibagirwa ndetse n'aba diaspora muri rusange cyangwa se abo mu ntara ya gatandatu. Twagarutse ku myitozo y'ikipe ya Sport, myitozo ikomeye cyane bitegura ikipe ya Al Hilal Omdurman yo mu gihugu cya Sudan. Umukino bazakina ku munsi wa gatandatu gw'isaha y'isa 11 n'igice hariya kuri Kigali Pele Stadium. Ariko uyu mukino agomba kuzabera kuri Stade Amahoro. Ese n'iki cyatumye uyu mukino ukurwa kuri Stade Amahoro? Byese kanza tubigane ndetse n'ibindi bisuka bitatu bishya Rayon Sport yifuza gusinyisha. Nyuma yuko Rayon Sport ku munsi wo kuwa gatandatu hahise ikinishije abakinyi bagera kuri batandatu bose bashya yaguze, bakanirwa n'umundi gutsinda ikipe ya APR ahubwo ikabatsinda ibitego byinshi bitaherukaga gutsindwa kuri derby. Rero Rayon Sport yahise itekereza ko yazana n'abandi bakinnyi by'umwihariko b'abanyarwanda, ariko abakinnyi batatu rero Rayon Sport igiye kuba isinyisha. Reka nse nabomba kubwire se nibande abo bakinnyi batatu igiye kuba yongera mu gota yari Rayon Sport mu kwezi kwa mbere yabasinyishije abakinnyi 9 bose. Reka nse mba kubwire ngubwire ndetse n'ibijyanye na Ndikumana Asumani wamaze kuba uhagarikwa n'ikipe ya Rayon Sport. Ese n'iki kibyihisha inyuma ko nawe ngo byahise biyogayoga cyane nyuma yuko amenye ko ahagaritswe ari gushaka kuba yatandukana na Murera kubera ibintu atangiye kumvamo ndetse uruntu hagati we n'umutoza w'ikipe ya Rayon Sport Bruno Ferry. Ariwe n'umutoza ninde wagenda? Reka nse byose tubicacambure cyangwa se tubinyure mugende musisanga kanda like kanda subscribe hasigaye tujye tubana gatanu kuri kagenzi kako. Nimba amaze kubikora uri umuntu w'umugabo cyane. Reka twanzike, reka dukubite tubangurana kwizimba mu makoni. Muramubona ko Forunganye yagarutse mu bintu bye cyangwa se yagarutse mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sport. Imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport kuri no munsi iri gukoreshwa n'abagabo babiri na wundi ni Mwambari Serge umutoza wa fitness ndetse n'umutoza wungirije ari we Romami Marcel. Romami Marcel rero niwe gukoresha imyitozo nk'umutoza mukuru w'ikipe ya Rayon Sport. Ni nyuma yuko uwo bita Bruno Ferry umutoza mukuru w'ikipe ya Rayon Sport nyuma yo guhagarika uwo bita Ndikumana Asumani amushinza kutitwara neza cyangwa se kumusuzugura ku mukino wahuje ikipe ya APR na Rayon Sport. Akamubwira ko ngo akavuga ko ngo yamucalenjinze cyane ngo yagiye yanga gukina ku mwanya ngo yamubwiye. Uyu rero Ndikumana Asumani ngo yaravuganye n'umutoza ko agomba kuba yataka aciye hagati mu kibuga cyangwa se ari we finisher. Birangiye Ndikumana Asumani we asaba kujya ku ruhande, ngo ajya ku ruhande rw'ibumoso. Ndikumana Asumani naho ngo aza kuhava n'ubundi agaruka mu kibuga mo hagati, ngo bigatuma rero ngo system z'umutoza ngo zifa. Rero umutoza yisahitamo ngo kumuhagarika icyumweru, ndetse umukino ugomba guza ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Al Hilal Sport Club yo mu gihugu cya Sudan kwa gatandatu. Ngo uyu mukino ntabwo Ndikumana Asumani yemereye kuwukina ndetse nanemereye kugira hano mu Nzove muri iki cyumweru. Uyu mutoza rero ari gushwana cyane ndetse n'uyu mukinnyi Ndikumana Asumani si we gusa kuko ngo ari gushwana n'abakinnyi benshi cyane. Uyu umutoza wa Rayon Sport rero utangishwana n'abakinnyi hakiri kare cyane atari yamaramo n'ukwezi, ibintu sinzi aho biraharira kabisa, atangiye ashwana cyane, abakinnyi bari gushwana. Ndikumana Asumani we yatangaje n'amagambo akomeye cyane, yatangiye kuvuga ati ubundi wakivira muri Rayon wakigendera nimba bitangiye gutya, ubutanimba amagaritse icyumweru ubutani yazamagari ku kwezi nasi ibintu n'ibiki. Kandi Ndikumana Asumani numwe mu bakinnyi bitanga muri Rayon nubwo ya challenge ngo umutoza gutyo nese niwe watumye Rayon Sport itsindwa bya bitego. Ni umuzamu se, ni umuzamu we navuga ngo yavuye mu izamu ajya gukina imbere, ni yanatsinze igitego na kimwe Rayon Sport yabonye kimoza Marira. Ni Ndikumana Asumani wagitsinze, none baramuhagaritse banze ko azacungura ikipe kuri Super Coupe nako ku mukino zaho za Rayon Sport n'ikipe ya Al Hilal. Uyu niwe mukinnyi byibura tuba dufite tuvuga ati niwe ushobora kuza gacalenjinga kuri Al Hilal byibura kuko n'umukinnyi uri international ashobora kuza challenginga Al Hilal muri defense yabo akaba yaba nyirama akabonamo igitego. Ariko se kumuhagarika ibi ngibi ni ikihe gisubizo biri butanga? Umukinnyi ngandi Ndikumana Asumani yagucalenjinje nibyo ngo yakinye ku mwanya runaka ariko atsinda igitego muri kimwe babonye niwe wagitsinze. Abusi umukinnyi wamushinje iki? Nyuma y'ibyo ngibyo rero uyu mutoza Bruno Ferry yahise asaba karuhuko ari wabo mu gihugu cy'Ubufaransa, aho yagiye kuba akurikirana ibibazo by'umuryango we. Umubyeyi we rero umubyara ngo yamaze kuba agira ibibazo bikomeye cyane by'uburwayi bukomeye. Yahise asaba karuhuko mu ikipe ya Rayon Sport kangana ngo n'icyumweru. Rero Bruno Ferry tayari ubu ntabwo ari Kigali, ari iwabo, yamaze gufata rutemikirere mu gitondo ahita yerekeza iwabo mu Bufaransa, ariko amaze guhana aho bita Ndikumana Asumani utemere kugira mu myitozo. Ndetse na Abedi nawe yamaze kuba ngo atangaza ko muri
muri iyi minsi atari bukore imyitozo. We ngo ikibazo gihari nuko ngo afite ikibazo ngo kivi, ashobora kuba yumva ngo ivi ritameze neza, imyitozo nawe ntabwo ari kuyikora, nawe ashobora kutazagaragara ku mukino uzahuza Rayon Sports ndetse n'ikipe ya Al Hilal Omdurman. Byumvikana ko rero ibintu bigomeje kugenda biyogayoga mu ikipe ya Rayon Sports. Ndetse n'umutoza wari wungirije wa kabiri na wundi bamwita Haruna Feruzi rero nawe yamaze kuba asezererwa n'ikipe ya Rayon Sports, niyo mpamvu utari kumubona mu myitozo y'ikipe ya Rayon Sports mu Nzove, uko ubwo ngubwo niwe bakwiye kuba ari gutozanya na Mwambari Celestin ndetse na Lomami Marcel. Ariko uyu mutoza Haruna Feruzi Rayon Sports yamaze kuba atandukana nayo ku bwumvikane. Rero nyuma y'uko Rayon Sports yari imaze gusinyisha uyu Mwambari Serge, nako yari imaze gusinyisha aho Mwambari Serge we n'umundi yaje wa fitness naho hahuriye na bano ba technique. Nyuma y'uko Rayon Sports imaze gusinyisha umutoza ikavuga ko ari wungirije na wundi ni Lomami Marcel, bakavuga ko bagiye kuzana umutoza mukuru bakamuzana ari we Bruno Ferri. Yarabizi neza cyane ko bita Haruna Feruzi nawe yarabizi ubwe ko agomba kuva muri Rayon Sports, agomba gusezererwa uko byagenda kose kuko iramaze iminsi n'umusaruro utari mwiza. Rero yamaze kuba agenda tayari uwo bita Haruna Feruzi umutoza w'umurundi, bavuga ko akunda no gutonesha ngo abakinyi ngo biwabo ngo mu Burundi, ariko nyamara ayahabwa yaranabicaje. Musore Prince yari yaricaye ari gukora nibwo Rayon Sports yari itangiye kugikoresha abo bitaganije eri ibyo gutonesha abiwabo mu Burundi. Ntabwo ibi bintu umutoza yabikozwaga nubwo yirukanwe, ariko nubundi n'abahari nabo ni wamenye ibyabo. Rero igihari ahubwo ariko twinyarukire muri breaking news. Uwo bita Forunganye muramubona ko yamaze kugaruka mu tuntu twe, avuga ati ku munsi wa gatandatu we biritezwe ko ashobora kubanza mu kibuga, ndetse n'abakinyi bashya bo barimo bameze neza cyane, urababona cyane abitwa ngo ba Bienvenido Hakim Vini ameze neza cyane, ndetse na mu defenseur na wundi bamwita Yannick Bangala ndetse na Ramazan Chimanga Chilimbi bose bameze neza cyane. Akaza nomero 3 bamwita Ben Aziz Dawo arahari ameze neza cyane. Bose bariteguye inkoko niyo ngoma ku munsi wa gatandatu barabashakira n'ikipe ya Al Hilal Omdurman. Rero ikindi none wamenya muri breaking news nuko Rayon Sports iri kwifuza abakinyi bagera kuri 3 b'abanyarwanda bakina hagati mu kibuga, kuko abakinyi yasinyishije 6 bose 5 n'abanyamahanga. Iravuga ati rero hagati mu kibuga kuva hatameze neza, nanone tukaba abanyarwanda Rayon Sports ifite ni bakeya. Tikeza nuko twakongeramo abandi banyarwanda, nimba abakinyi bakina hagati mu kibuga hafi ya bose ari abanyamahanga. Reba Richard Ndayishimiye ni umunyamahanga bamukinisha ku 8. Uwo bita Faustin Likau Maestro Pizarro akina nka nomero 6 nawe no hagati mu kibuga, nawe n'umunyamahanga. Bakaza Bigirimana Abedi baba bafata nk'igisubizo n'umunyamahanga. Tambwe Guruwari n'umunyamahanga nawe akina aho ngaho. Bita wenda umunyarwanda uhari ni Fisto kandi nawe ntabwo apika. Rayon Sports rero iri mu bigandesha gutisinyisha uwo bita Mugishe Didier Taichi guturuka mu ikipe ya Police Football Club, ndetse n'uwitwaga Kwaya Leonard ndetse no witwa Mukunzi Yannick. Aba bakinyi 3 Rayon Sports irabashaka ngo baze basinyira ikipe ya Murera, bifashishwe mu bakinyi bo hagati mu kibuga nk'abanyarwanda, mu gihe hagize ikibazo cy'undi w'umunyamahanga hagimo umunyarwanda cyangwa se baje basimburanya byibura ifite, ariko abanyarwanda bameze neza cyane. Obita rero Mukunzi Yannick nyuma yo kuva mu ikipe yo hanze y'igihugu aho yakinaga akaba yibireye hano mu Rwanda, mbese akaba nta n'ikipe afite. Rayon Sports rero ishobora kuba nguri kumubona ngo igisubizo cy'umukinyi mwiza hagati mu kibuga, kuko nubwo wenda bari kumufata nk'umukinyi ngukuze ngushaje, ariko no mukinyi ugeze ukora ibintu byiza kandi ugeze utanga challenge mu ikipe ya Rayon Sports, ari nayo Rayon Sports yagiriyemo ibihe byiza. Icyo gihe agahamagarwa mu Mavubi, icyo gihe rwose akaba umukinyi mwiza agahita abona offer nziza cyane hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Murabizi neza cyane Mukunzi Yannick yari muri ya squad yageze 1/4 muri CAF Confederations Cup. Mukunzi Yannick kandi akina umupira ugenda cyane, anatsinda ibitego, ariko akina nomero 6 akina umupira ugenda. Rero Mukunzi Yannick ngo Rayon Sports yifuza guhita imusinyisha. Rero Gakwaya Olivier nawe yo guturuka mu ikipe ya Police FC, nawe rero Rayon Sports ngo iramushaka, ariko Gakwaya Olivier sinze wenda nimba baremo mwumvikanaho, ndetse no bita Mugisha Didier Taichi. Abo bakinyi rero ngo Rayon iri kubashaka, rero byihutirwa baze bafatanye n'abandi bahari, uko ngo n'abanyarwanda byabafasha cyane. Rero kuko babonye ko abahari bari kubona ko bigoye cyane ko wo bita Faustin Likau Maestro Pizarro
uyu musore nubwo ari wo hagati mu kibuga kandi akaba agerageza wanagaragara neza nk'umukinnyi uko munini nyine mugari kandi wakora ibintu, ntabwo yari yaza neza, bashobora rwose kuzahura n'ikibazo cyo kubura nomero 6 mwiza. Ariko mukunzi Yannick aramutse aje byibura nimba yabikora simbizi cyangwa nkuko abishaka cyangwa se nimba nawe yamaze agasubira simbizi, ariko nabo baga ko yarunani ndetse n'abatayici bose bahakina, ariko bakafite benshi bacarengengana yabari hangwa kuri 6 ku 8 ndetse no ku 10. Abanyarwanda barashakwa nimba ari byo bisubizo cyangwa se nimba bashaka abandi simbizi, ariko igihari nuko abo ngabo bakenewe. Wa Mureyo wa mufana w'ikipe ya Rayon Sports gutuka mu karere ka Kayonza witabye Imana wiyambuye ubuzima, basanze yiyahuye kubera ikibazo cyo gutsindwa n'ikipe ya APR bitego 4 byose kuri kimwe. Icyo waba umenye wenda mu makuru wabimenyaho ibyo ngibyo kuri Wa Mureyo witabye Imana ngo kubera gahinda yagire kuri match kuri Stade Amahoro, kuri match yahuza APR na Rayon, ngo nuko yitwa Alexandre. Abaramura bamajije muri comment ngo yitwa Alexandre. Abareyo rero bamwe mu mafan club agiye akomeye yo mu ikipe ya Rayon Sports, bamwe mu bayobora amafan club ngo basimbukiye mu karere ka Kayonza bajya kwifatanya n'umuryango we mu guherekeza uyu musore wafanaga ikipe ya Rayon Sports wasize niba ari wikomeye cyane, avuga ati rwose abareyo nubwo mbasize ariko namwe naho mbasize kandi mugomeze mwihangane, nanjye byarananiye kwihangana ahitamo kwiyambura ubuzima, bamwita Alexandre tayari. Abareyo rero bagiye kumwihanganisha ndetse no kwihanganisha umuryango we wabuze umusore wabo. Nuko rero bimeze, izindi zandane mu masaha ari imbere yenge ndi MC Sanga making ashobora kwa kanze like na subscribe.